Whātala whātu I se whapoponga fo ile nei o tala mai Ausetalia a le Radio Samoa. E nā ole se fulu walu tau sanga le ri tala vau o mōri e na ua whita wa ina lona susunu ina se i turou o se tasi adi I reitu I sauteo ni sa walese I le wha ingo le vai astaruai. O le asto na I lo ta ua na tari atu ai le vaenga o soswani wha vave I di pote se tangata ua tupu ai le wha le tonu le campsite I le wha I tu o le Riverina. No nā tau maua tuai se adi e lua surua tau sanga wā whaina lona tino I le afi sa whaia e tong fitinga paramedics ma ave ai le valele le Alfred Hospital I Victoria. Whamauria mai e reo lo iei pēa I se tūranga tinga ina. Ngā waripite mai o ana nawhinanga e nei le sifuru walu tau sanga le ofisa o reo waka waka ne ana mōri ai loa. Na tō te tala I tua muri ane ma ua fuafua tūra I le whamsinonga I a Novema. O le whamoe e ingoa o le Teniliquen Youth Master e masani o na awa iei le siria ma le lua sifuru wafe o tangata I tau sanga titasi le ata ua o I na whainai le wa fia. O saintisia to lua lea ua lipotia sa te lelo la sao o mawaina whailunga tawa loa le Nobel Prize I ngā ruenga whaafo mai o le la ngā ruenga nei loa inisi o mea sa sosoani I le whalau te reino le vaccine o le mRNA te te atoa I le COVID-19 ua whailua le aloa ia I le so whailunga tawa loa sa tau awina I a Katalin Kariko o se polofesa le University of Sagens I Hungary ma le isi polofesa ma le University of Pennsylvania. Ia la tau sa suesuenga, ua whai ai ma lo la sao I le whaalau te reino vai la au motong fitinga I se teimi au pito I mana o mia I a tangata uma le teimi re COVID-19. O whaafitai ai le toa tele lo la sao I le tau mo whainga o le nei fo I whaamoe mo se whaama maa venga mo tangata uma mai le whaama I COVID-19. O whai te tiawano whainga ruenga I le tere o vaenga o unanga I nei maasina wa tuna I atu, whai maira reporter a 9 News e tolu sa lau iwa suru wafe, awa no whainga ruenga sa whaasara lau le maasina o kuso, ua tolu suru wadu wafe ua titi ai nei ro le maasina o me, peo na iei whaamtaranga mai le mtanga ruenga o whainu mero whaamawina. O le lai tito mana onga mo tangata whainga ruenga ia au kuso ua o whaatasi, ma le si itia le numero o tangata le whainga ruenga I te tonu le tolu maasina e o mai ia au kuso. O le ripoti wa ta waere mana onga o le tele o company Ausetalia, ia whaafai ruenga ina tangata whai ruenga, ai e ese fo ngā ruenga ma le au whai o tangata whai ruenga. Wa ta waere ripoti o e pēa isi awa no whai ruenga se lau onu sifuru wafe, o lo sa idia nisi e whaatumuina. Ua whaeroa mai le so o sini lava e tolu sa furu tolu tikewi le malose le bevela, tolu sa furu lima tikewi I Parramatta ma isi whaetu, ma o le talo le tau e sa video o atu le fasu 5 kilomita le tūnai le tūnangi lea, ma o whaeroa I fo I masasai le tutuina wafi I Greater Sydney. O una ia I tangata au mau I whaetu ia ina ia whaatūranga ma sauni le rei, I fuafuanga I taimi o afi sa sao I tō ngā vau, ma ia sira ma le tutoa I le afi ma ripote o le tau. O lea lapta inga ua whaia le mai o le afi sa sawane le tonga vau I Maji, pe ama le 2 kilomita le tu I matu I se sifo sini, le ana whaamata wai I whale ma mafuai le ave sea mai o nise tangata e au mau I le whaetu. E varusu lua lapta inga o afi oro iei nei le stete tanu mai le tai awa na rina, ma wa lapta iei le tele o vaenga o le stete ma Greater Sydney ina ia sila fia fo I onga o a fianga pe a whai ai le whaen tete. Ma le tara mulimuli, se manu ai a fia soifua o nisi ali e to alua, lea e to tolu ina ua tawhana atu e se tasi la latu ta avale sa whaapaka I Western Sydney I le tai awa na lina. O Henry Street I Guildford, na tupo I le whaalawe le po le te o le whae le waweao, li putia na whana I ma whaalongo ina le papane o whana, ai whaeroi leo o se pulu whana na whana saolawa I se ta avale, sa whaapaka I le mangala lea, ai le ia a fia le ave ta avale matangata I to rua na I te tonu. O whanga sono nei se suenga leo I le nei mata upu, a po ai tonu sa ia whaatino le whaalea lofa lea, o le ta whana ane o tangata a o sao whai I te tonu o lato ta avale. O lo whanga soro le suenga, ia ma ua telefo inisi o masalonga e ono a ngai I whai ngā kengi I tu ai ngā oso whainga whapea peita ai e leo wha maonia e leo lea tūlanga mō le temi nei. Paulo fautuanga leo ia whae tete le vevela ia ma alo ese ma le sori le tūla whono ia ina ne ia a fia foi I le tūla whono. Tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia I le nei foi a sorua Moe mo foi se tātou whiro inga le teimi whapenei le aswa tai au I seisi foi whapoponga mālona ngā lue
Fasoifua ia.